Abantu benshi mumaze iminsi mwumva amakuru ku biri kubera mu gihugu cya Tanzania cy'abaturanyi, mukabifata bamwe bagiye babifata n'ubundi nk'ibintu bisanzwe, ariko reka nkubwire ko byamajije gufata indi ntera. Nubwo bigoye kubona amakuru aturuka muri iki gihugu kubera itumanaho barikubye, interineti barayikubye, biragoye cyane kubona amakuru ari guturuka muri iki gihugu, ariko hari amakuru twamajije kuba twamenya tubazaniye. Ngo ikaze rero kuri Menya n'Ibinfo, nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro kanda subscribe kugira ngo amakuru aca kuri uno muyoboro atazajya agucika, tukugezeho update z'ingeri zose, amakuru agezweho y'ingeri zose. Tukuzaniye rero amakuru y'ibiri kuvugirwa muri iki gihugu cya Tanzania, y'ibiri kuberayo, nubwo bigoye cyane kubona amakuru aturuka muri iki gihugu, ariko reka nkubwire ko hari amakuru tukuzaniye. Ibiri kubera rero muri iki gihugu cya Tanzania byamajije gufata indi ntera, abigaragambya bakajije umurego. Ngira ngo murabizi ubwo hari kuwa gatatu nibwo amatora yari atangiye kuba muri iki gihugu cya Tanzania, hari kwiyamamaza n'ubundi uyu mudamu cyangwa se nyakubahwa perezida madamu Samia Suluhu Hassan ariwe wari usanzwe ku butegetsi, yari yongeye kwiyamamaza. Mwari mwakomeje rero, twe twabakomeje kubabwira kuri uno muyoboro, twe twababwiye abari bari guhangana n'uyu mu perezida n'ubundi uri kwiyamamaza, bari twababwiyeho amakuru y'uko abo bari bahanganye basa n'abakomakomeye bari bamaze gutabwa muri yombi, abandi baburirwa irengero. Byakomeje rero guteza akavuyo kanini, bituma abaturage bakora imyigaragambyo, akaba ari imyigaragambyo iteje akavuyo cyane muri iki gihugu. Bakaba bakomeje gukora ikintu gikomeye, abigaragambya rero reka nkubwire ko bamajije kuba batwika hoteli y'umuhungu wa perezida wari usanzwe, n'ubundi ubwo ni hoteli y'umuhungu wa perezida madamu Samia Suluhu Hassan. Ubwo n'ubundi ni perezida ucyuye igihe, nubwo wenda ari kwiyamamaza ashobora gusubiraho, ariko bimeze nabi cyane. Uyu rero uyu Mohamed Hassan umuhungu wa perezida, bamutwikiye hoteli yiwe, hoteli irenze, hoteli y'agatangaza, inyubako nini cyane. Abigaragambya bamajije kuba bayishyira hasi, bayishyize hasi rero bashinja perezida. Mbese ni abantu bose bafite aho bahuriye n'uyu madamu Samia Suluhu Hassan, barimo kubakoraho. Sibo gusa kandi n'ubundi hari n'ibindi bikorwa remezo biri gukomeza kugenda bitwikwa, byangizwa. Hari n'imodoka ye batwitse, imodoka ihenze cyane, ihenze ku rwego rwo hejuru, yamaje kuba nayo yatwikwa y'uyu muhungu wa perezida. Sibo gusa kandi hari n'abandi bantu bakomeje kugenda batwikirwa ibikorwa remezo. Umuntu wese ufite aho ahurira na perezida, ibikorwa remezo bye cyangwa se inyubako ze, imitungo ye iri kwangizwa. Ni muri urwo rwego rero Diamond, umuhanzi ukomeye cyane hano mu gihugu cya Tanzania, yarakomeje kugaragaza ko ashyigikiye madame Samia Suluhu Hassan. Nyine yaragiye ashyira amashusho ari kuririmba nyine mu bikorwa bya campaign by'amatora. Yari yarakomeje kugenda ashyira ku rubuga rwe, ashyiraho amashusho ari kumwe na madamu perezida Samia Suluhu Hassan. Ibyo byose rero Diamond, nyuma yo kubona ibiri kuba ku bantu bafite aho bahuriye n'umukuru w'igihugu ucyuye, cyangwa se n'ubundi uno mugore uri kwiyamamariza kuyobora Tanzania, yamajije guhita asiba ikintu cyose cyagaragazaga ko kimuhuza n'uyu perezida madamu Samia Suluhu Hassan. Yamaze kuba yabisiba rero, kugira ngo wenda hari n'ubwoba yagize, kuko buri muntu wese ufite aho ahuriye n'uyu perezida madamu Samia Suluhu Hassan ari kwangirizwa bikomeye. Imyigaragambyo, abigaragambya ntibashaka ko uyu mugore asubira ku butegetsi. Nubwo rero interineti ikubye cyangwa se, ariko radiyo y'igihugu ya Tanzania yo iri gukora. Bari kugenda batangaza rero amajwi ari kugenda ava mu bice byose by'igihugu. Igihugu cya Tanzania ni kinini, amajwi ari kugenda avayo, n'undi ari kugaragaza ko uyu madamu Samia Suluhu Hassan n'undi ari uri gukomeza kurusha abo bahataniye nawe. Ubwo rero abaturage ibi biri kubatera umujinya cyane, bigatuma bakaza imyigaragambyo ngo barebe ko bahagarika uyu mugore ntiyongere gufata ubutegetsi. Ari nako imvururu zikomeje kugira. Bahagaritse interinete, abakozi nabo akazi kari gukorwa nabi, ibicuruzwa biza mu Rwanda. Reka mbabwire ko ibi nabyo bigiye gutera ingaruka zikomeye ku Rwanda, bishobora gutera ingaruka zikomeye
kuko hari ibicuruzwa byinshi, amakamyo menshi aturuka muri iki gihugu cya Tanzania aza hano mu Rwanda. Ayo makamyo nayo yamaze kuba yahagarikwa, cyane cyane twavuga wenda nko ku bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli, harimo za esanse. Hari impungenge rero ko ibi bishobora kugira ingaruka ku Rwanda, ugasanga nka esanse za mazutu ziriyongeye ibiciro, kuko u Rwanda rukura esanse nyinshi ituruka muri iki gihugu cya Tanzania. Uko rero turagenda tubona amakuru, turagenda tuyabagezaho. Iyi ni Menya n'Ibi Info. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ntugende udakanze subscribe. Ni update nyinshi tukugezaho, wasura uno muyoboro ukareba update tuba twaragiye tugukorera, ukareba n'ibindi biri kuri uno muyoboro wa Menya n'Ibi Info. Ndagushimira wowe twabanye, amakuru uko turagenda tuyatohoza, turagenda tuyabagezaho, nubwo bigoye kubona amakuru aturuka muri iki gihugu bitewe n'uko bakubye itumanaho. Gusa reka nkubwire ko iyi hoteli y'uyu muhungu wa perezida yamajije kuba yatwikwa n'imodoka ye, ndetse n'ibindi biri kugenda byangizwa ni byinshi. Reka nkubwire ko amakuru uko turagenda tuyabona, turagenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Ndagushimira wowe twabanye. Iyi ni Menya n'Ibi Info. Ciao ciao.